أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. يتي الله سبحانه وتعالى الله جوميراو سني دو توبو دو مودو هانا دو يتede en jarnamo kanko Allah weltanomo e dow nemaji makko e moƴƴere makko e yurmende makko e hoore meɗen. Den seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Den seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiyaɗo Allah nulaɗo makko. en toro Allah yo juulo e maɓɓe, yo juulo e ɓengure maɓɓe nen fof, yo juulo e saha maɓɓe fof. Allah juule kala yutirɗo ɓaawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, en jokkito darsu meɗen on ka tafsir e suratul an'am. jomirawo seniɗo towɗo on hino soggani en yewtere feƴƴude hakkunde Ibrahim alayhi salam e yimɓe muɗum ɓen, baaba makko goɗɗum ɗum. yewtere weñje ko feƴƴino hakkunde maɓɓe fii wotindingol Allah, hakkunde ɗum ɗon e sirkalngol Allah subhanahu wa ta'ala. nde tawno gonga kan e fenande kañum ko sunna Allah wondema poɗodire tun, folodire tun. si woni non jongonga on darodi e gonga muɗum kan, gonga kan ka feeñe tun, fenanden muta, fenanden maaya fi muɗum ɗano. fenande fe ñooti gonga wallinama, si jongonga deƴƴi, jongonga si memminike tun fenande deƴƴe. ɗum woni sunna on. gonga ɗon e fenande poɗodire tun kadi, ɗum kadi yahata ha wona istislam waɗi taw hande kadi poɗodiral ala. iran ara neɗɗo on ko wiyando ko ni gurdam ɗam ɗam wawata yarude. Allah subhanahu wa ta'ala on o holli e wondema are jogiiɓe tawhid ɓen woɗɗitiɓe shirk ɓen e ɓen gomɗinɓe woɗɗitiɓe shirk jogii tawhid wotiɗini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah holli wonde ko ɓen ɗon woni ko kisal ngal walani ɓutton, ko ɓe woni ko yeɗa ɗum, ko ɓen woni yimɓe fewuɓe ɓen. Allah wi wa tilka hujjatuna, ko ɗum ɗo woni dalil amen on. tilka ismi ishara on ɗo koye o dalil mo Allah okkuno Ibrahim ha o wawi feññinande ɓe yimɓe makko wondema o shirku ɓe woni rewde hara wona Allah ko mere ko samakala. o wi wa tilka, o dalil ɗo ko ɗum ɗo hujjatuna woni dalil amen on. ataynaha min jonnimo Ibrahima ala qawmihi e hoore yimɓe makko ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala on kala ko jasin ko ɗum ɗo woni ko jasata kon, hays ko jama wontiri telen ɗon. o wi man yuhini llahu fama lahu min mukrim. ko ɗo waɗi shirque Allah no jasini fi muɗum. jokkuɗo ɗum wo o jasay, o jasa aduna ɗo, o jasa ñande darngal. jokkuɓe ɗum ɓen ɗuuɗirali fiyo fi muɗum mawnu, fiyo fi muɗum towu. tawhid on si woni ko an goto pettoni ko jokki tawhid, haray ko an woni jon gonga kan, ko an woni weddorayɗo polgal ngal, ko an woni mo ɓutti on walani bi idnillahi aduna ɗo e ñande dal ngal.
idan ibrahim daññande ko gooto o alano hay e gooto mo o wondi e muɗum e laawol makko ngol imo noddude kono fii ko o gooto ɗum haɗali o fooli jama on allah wi ko o dalil amen ɗo wonno ko men okki ibrahim e hoore yimɓe makko ɓen ha o wawi ɓe foolude o holli ɓe wondema e ko gonga kan ko tawhid on shirque ko ɓe woni e muɗum on ko meere lutti noon hannde kadi ɓe jebbilanta gonga kan ɓe jokkamo e tawhid on ka o ɓe waɗa inade takabbur ɓe fiɓo ɓe feŋo ɓe wona e fenade e meere ko ɓe woni e muɗum on ɗon hannde kadi luttimo ɓe ko allah subahana taala o windani ɗum mo allah windani peewal on o jokka mo allah windanali peewal on o heddo e majjere nden sabu neɗɗo wawata fewnude hay e goto ko allah tun jogui peewal tigi tigol ngal narfau darajatin meɗen towna e darajaji man nachau on mo men yiɗi townugol narfau darajatin meɗen towna meɗen ɓanta e darajaji man nachau on mo men yiɗi ɓantugol woɓɓe jangiri ni kalima on darajatin e mase ɗiɗi hocce wontirɗe ley woɓe jangimo masal gotal narfau darajati man nachau meɗen towna darajaji on mo men yiɗi mana on woɗɗodira fota kono so tawi ko annduɗo mbalodi haala arabu kan o so'a e mana o ɗo ko so'otoɗo wona wowrotoɗo jangi mulande nde jogiɗen nden meɗen towna e darajaji on mo men yiɗi jangi ndiɗa ɓon meɗen towna darajaji on mo men yiɗi hay ka ɗengal meɗen a famay ko serti kon tan kon kono a wawata sifagol serti ko serti kon ko so tawi ɗa nana haala kan wawa so'ude ko serti kon yiya yuɓɓande alqura nden no labirano inna rabbaka tabiti wondema joomi maɗa hakimun ko o joomirawo ñeeñal ko o ñeeñuɗo annduɗo ko honɗum hana waɗede e ko honno ɗum hana warrede alimun ko o joom gandal mo ñeeñi mo wawi waɗude piiji inno ɗi warrete noon himo andi ko honno ɗi waɗirte sabu ko gando mo gandal muɗum huɓidi ko woni wo gandal makko ngal ko gandal ngal majjere aditaki ɗum wonano o anda ñande goo non o andi la kanko ko himo andi mutlakan majjere aditaki gandal makko ngal yejjitugol kadi e faayugol e faljugol heɓata gandal makko ngal kanko allah subahanahu wa taala wama kana rabbuka nasiya joomi maɗa yejjitata la ta'khuduhu sinatun wala nawm o welsinotako o wedditotako o yejjitata o jiɓotako kanko allah subahanahu wa taala inan kanko allah ko ni o sifori ko joomirawo ñeñal ko o joomirawo gandal ko ɗum waɗi si himo ɓanta on mo o yiɗi ɓantugol e darajaji himo ɓanta darajaji on mo o yiɗani ɓantangol sabu andugol mo ko hombo handi e ɓantanede darajaji e sabu ñeeñugol mo ha wawi ɓantugol darajaji mo yiɗi ɓantude wo darajaji muɗum wa wahabna lahu min okkimo kanko ibrahim damiron ka lahu ko ibrahim woni ko rutti min okkimo kanko ibrahim ɓiɗɗo wiyeteɗo ishaqa min okkimo o ɓiɗɗo ɗo wiyeteɗo ishaq o ko ɓiɗɗo makko toso ko on ɓiɗɗo makko afo on jano on ko ismail oɗo woni ɓiɗɗo makko toso ko heɓugol mo oɗo hari o towi e duuɓi moƴƴa ɓeygu makko men nene ishaq hari neeɓi jiidaki ha wiyama ko dimaro mo jiidotako ko ɗum ɓe malaika ɓen ari ɓe rewi ka ibrahima alayhissalam e ɓe weeri ka makko ɓe ari ɓe salminimo o salmitiɓe o yimmi o yawni o ɓannani ɓe e dammol juɗangol o teddini ɓe ɓe ari mbaadi ɓiɓɓe adama mbaadi yimɓe woni ko ɓe ari ɓe o yi ɓe memali o ɗeñƴi ɓe o so'i kulol telema maɓɓe kono ɓe wimo taw hulu ko ɓe nulaɓe immorde ka allah subhanahu wa taala hiɓe fokkidi ka yimɓe lutuɓen halkoygol ɓe wonɓe toon o poɗodire maɓɓe o wi ɓe lutuno toon ɓe wi meɗen andi ɓen wonɓe toon kanko on e jokkuɓe mo ɓen e diina kam men danda ɓe
luttuɓen ko halketeɓe iwgol ɓe ɗon ɓe weltinirimo allah wi fa basharnaha bi ishaq sonnaji on nani yewtere nden ko feƴƴi kon hakkude ibrahim e hoɓɓe muɗum ɓen o yaltihimo welti sabu o andi ɓe yimɓe bonɓe wonɓe wadde bone mo yimɓe lut ɓen andirano on halakuye on ari wonande ɓe o yaltihimo welti allah wi fa dahikat وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ويمن weltinirimo إسحاق يعني وهم بتاعهم كانكو يموجي مكو إبراهيم وندما الله أوكي بجدل ويتدو إسحاق ويعقوب من أوكي مكدي تاني راو ويتدو يعقوب كتاني راو إبراهيم الله كدون weltinir إبراهيم وندما أوكي مبيدو ويتدو إسحاق o okka on ɓiɗɗo makko ɗon kadi ɓiɗɗo wiyeteɗo yaqub o weltinirmo kadi wonde ɓeɗo ɗiɗo noon ko wonoɓe annabaɓe o wi fa basharnaha bi ishaq wa min warai ishaqa yaqub o wi nokku goo falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya o wi ka sot safat wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin idan ɗum ɗo ko nema mawɗo ni mo allah tun andi ittiri muɗum neɗɗo yo heɓu sifa o welo welo ɗo no landi noon hewtugol daraja go si neɗɗo on hewta sifa ɗe weltinanɗe mawɗe ɗo naafi won ɗo ibrahim o accutu kala ko woda kon o jokki fi allah tun nde o wenjidinno yimɓe makko ɓen o tawi ɓe ala e jaɓude o taƴi jokkugol ɓe gonga ka woni kan e muɗum ko ɗum o winoɓe inni dahibun ila rabbi sayahdin o wi min on mi yahi ɗo mi accanayi on ɗo o wi min mi yahi ka joomi an fewnay lam o yalti o pottitiɓe sabu rewgol ɓe sanamo on sabu sirkalngol ɓe ngol allah ko ɗum allah yoɓirimo ndi joddi ɗo o yalti ko bajjo o suɓike wurugol kanko tun fi yo wotindi allah fi taw woni ko allah sirkante allah subahana taala on yoɓirimo okkugol mo ɓiɗɗo waɗeteɗo annabajo e tanirawo waɗeteɗo annabajo bal o okkimo annabako mum hannde kadi koye durriya makko on tun ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب دونك ذريتهما ضمير دونك إبراهيم ونوح عليه السلام الله من ودي ذرية ما بين كم بديدو أنباكم إدفترين الله سبحانه وتعالى ويبتا قول لنقدو ويوبت توني كو وقتاك ندو سبينو ونقول غوتو سابو غونغا كاوني كان سابو توحيدون الله ودي مو جمع ناكد جمع وجمع o waɗi mo jama tawoɓe ko kamɓe woni kohoɓe ɓiɓɓe adama ɓe sabu o waɗi annaba ɓen koye maɓɓe woni ko jeeya o wi o okkimo ɓe ɗo ɗiɗo ishaq kañum e yaqub ishaq ko ɓiɗɗo yaqub ko tanirawo kullan hadayna kala noon e maɓɓe min fewni min waɗi ɗum ko fewuɗo allah wino ko goo wa kullan jaalna salihin kala e maɓɓe min waɗi ɗum yimɓe moƴƴuɓe yimɓe laaɓuɓe wa nuhan o jiyaɗo kadi wiyeteɗo nuh hadayna on kadi min fewnunomo min qablu ko atti nuh alayhi salam attiɗo on wonde nulaɗo allah e yimɓe ɓen ko nuh alayhi salam allah o holli wondema nuh ko aditiɗo ibrahim ko ɗum woni min qablu on ani ko atti ibrahim o hari min fewnino jiyaɗamen wiyeteɗo on nuh kañum kadi wa min dhurriyatihi hino jeeya e dhurriya makko on hombo damir on ɗo no wawi rutto e nuh sabu ko kanko sakkita jantede ko ɗo kankoɓe buy ɓuuri yarude woɓɓe wi damir on koye ibrahim ruttoto sabu ko kanko yewtere nde wona soggede sabu muɗum ko ha arabu ɗiɗi ɗi noon hiɗi ara nde wonde dalil no ara ko tindinta eni ko jiccinta goɗɗum e muɗum nde wonde kadi hara ala haram no selli ka nattirɗa o damir on wona ɗo ko nattirɗa damir o woyi no selli kono kanko ɓen ka ɓuuri yarude koɓe ɓuuri jogitade ko ruttugol mo e nuh alayhi salam sabu ko woni e arde ɗo joni idan o min dhurriyatihi hino jeeya e dhurriya makko o kanko nuh taba nuh alayhi salam ɗo tawa ko allah yoɓirimo kanko kadi waɗugol arɓe ɓe ɓaawa makko fof ko ɓiɓɓe makko yani ɓay o noddi fi allah no allah wiiri noon falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama duuɓi temeɗɗe jeenayi e capanɗe joyi mo noddude fi allah yehi ha o taƴi gomɗingol hedditiɓɓe hannde kadi allah wimo yo moƴƴi laana kan
o tumba ton wonduɓe ɓen e makko ka dina makko e piiji tagoje Allah ɗen ka ɓe ɗiɗi ko rutti kon fof Allah halki hedditinoɓe ɓen e yimɓe adama ɓen fof ko e ɓiɓɓe makko kanko noon Allah wa jaalna dhurriyatahu humul baqin ɓen waɗi dhurriya makko on kamɓe woni ko hedditi idan tagore nen fof ɓawo noon koye ɓiɓɓe makko kanko kadi koye dhurriya makko ha hewti ibrahim kañum kadi annabako mum koye ɓiɓɓe makko ɓen ɓiɓɓe makko noon kanko ibrahim e ibrahim fof ko ɓiɓɓe noon alayhisalam Allah wi wa min dhurriyatihi no jeeya e dhurriya makko on dawuda o jiyaɗo amen ɗo wiyeteɗo dawud annabajo Allah wa sulaymana e sulayman ko ɓiɗɗo dawud Allah wi wa wahabna li dawuda sulaymana min okki dawud ɓiɗɗo wiyeteɗo sulayman ɓeeɗo ɗiɗo ko aden e baba mum wa ayyuba e wiyeteɗo ayyub wa yusufa ɓiɗɗo yaquba on wa musa wa harun eɓe annabaɓe ɗo ɗiɗo ɓeeɗo fof Allah wi ko e dhurriya nuh alayhisalam woni ko jeeya ɓeeɗo fof noon ko ɓiɓɓe banu israil dawud sulayman ayyub yusuf musa harun ɓeeɗo fof ko ɓiɓɓe banu israil yani ɓeeɗo fof koye iwdi yaqub woni ko iwi yaqub ishaq ko iwdi ishaq woni ko ɓewi ɓeeɗo fof ishaq ko ɓiɗɗo ibrahim wa kadhalika ko wano ni najzi lmuhsinina min yoɓirta moƴƴimɓe ɓen no min yoɓiri ɓeeɗo ni fewnugol ɓe e tawhid on okka ɓe teddule aduna yankeje ɗen waɗa ɓe jiyaɓe Allah ɗigguɓe ɗoftiɓe yankiniɓe okka ɓe kadi e zurriyaji maɓɓe ɗin ko ɓuttiniɓe ɓernde ko wano ni min yoɓirta yimɓe moƴƴimɓe ɓen ɗe dokke ɗo naafi ɓeeɗo tun taman naafi annabako mum ngun ɗon dammugal muɗum sokama kono okkede geɗal ɓe fewuɓe geɗal ɓe e ɗigguɓe geɗal ɓe ganduɗuɓe noddanoɓe Allah ngal dammugal ɗon no udditani kala wakkiriɗo yangani lawol Allah ngol wattaneyile fota e waɗoɓe dawa ɓen waɗa gunnam mum fof e jannugol e noddugol fi Allah haysana ɓiɓɓe makko ɓen fof Allah subahana taala okkay mo e ɓiɓɓe makko ɓen haysko gooto ka ɓernde makko ɓutta ndaare moƴƴa e karamkoɓe men ɓe annduɗen ɓen toujours Allah subahana taala okkay mo lonto okkay mo ko o yiya o tawa hin yangi makko kin no woodi ko jokka ka gonga ka woni e muɗum no woodi ko jokka ɗum idan naafi wondema ngal ɓural ɗo ni joddiɗo haaɗino e ɓeeɗo okkama ko okka kon ko hay dammugal ngal no udditi neɗɗo on yo wakkilo tun ona moƴƴinowo ona noddowo e gonga o etono ɓiɓɓe makko ɓe wonira e ɗum sabu ɓeeɗo ɓe eti ɓe elti ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e ɗum ɓe yondindoral tun rewgol Allah wotindina Allah ɓe yondindoral ɗum tun ɓe eti yo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ngadi woni e ɗum ndaare yaqub alayhisalam Allah yonno am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يعقوب ɓayri hewti ko soyi hewti ka o ma e woɗɗamo mayde nden o mowi makko ɓen o wi enen ko nu rewoto mbawan ihtibar composition test o wi ko nu rewoto mbawan o wurdi e maɓɓe o janniɓe o neyiɓe ɓe yii gurdam makko ɗan honno o wuriri mo andi ɓe andi koye honɗum o woni kono yonali mo ɗum ɗo ma o tekkitoɓe ma o darndoɓe yarli ko tañƴini kon kono woniri o landiɓe ko honɗum rewoton e ɓawa ɓe jaabimo nabudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun idan haray koɓe wakkilinoɓe fi Allah on e maɓɓe wo e geɗal maɓɓe ɓen wo dara ibrahim kon no wino ɓe Allah wi o waɗaymo kohojo ardotoɗo o wi wa min dhurriyati o wi Allah waɗu ɗum kadi dhurriya mum nokku goo wi wajnubni wa baniya an na'buda al asnam dandam min e ɓiɓɓe am ɓe nde min rewata sanamuji ɗin ɓe wakkilorno noddugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen jannugol ɓe waajo toranoɓe kadi Allah subhanahu wa taala idan neɗɗon ko ƴettu asbabji ɗin fof fi heɓugol ko faala amma noon ya faale hunde nden ƴetta sabuji hewtunayi ɗima nokku goo har naka faal ngar ɗon haray ko sama kala wonɗa misal muɗum terre à terre
ɓiɗɗo maɗa sa heɓimo annabi mo e lekkol ka dina jannatake yo janngu a wi hiɗa yeli yowu no famuɗo dina rewowo Allah noddanowo dina haray a ɗisama kala sa fala yo yalto ɗum a nawaymo ka ɗum jangete toon a nawaymo ka duɗe alqurana ka hunjete toon nawamo ka lekkolji ka dina jangete toon ka lekkolji franco arabe ko ɗon on mo falaɗa si heɓoto na yahowo e lekkol ka jangete gila ka fuɗɗiɗa ha ka gaynoyɗa aya a nanata nder toon hadis a nanata toon finnaɗo woltake fi tawhid woltake sahabajo woltake a nanata hay hunde dina awata heɓugol ɗon neɗɗo ɓiɗɗo famɗo dina ko ɗum o hewta e toon duuɓi 13 14 fuɗɗo ɗon haalodirde o wonta gañoma ɓaleejo wawa sina woni mi waɗande ɗi moƴƴireji yoɓango mo lekkolji sattuɗi sodango mo piji weltinamo fi yo yaw woni ko falɗa ɗon par ce que a ɗaɓɓirimo lawol ngol a heɓata ko falɗa ko ina neɗɗo on koye wattuyla moƴƴa ka needi ɓiɓɓe ɓen sa nayi no needi ko gandal koye gandal ngal needi ndi heɓoto Allah wi wa Zakariya no jeeya kadi e zurriya makko on Zakariya o jeeyaɗo Allah wiyeteɗo Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasa ɓeɗo kadi nayono ko e geɗal ɓe e zurriya Nuh alayhi salam woni ko jeeya amma Isa kanko no anda o ala baba ko nene woni ko mari o askintinnama e mama soro makko ka nene kanko ala baba yani ala ko wiye mam soro makko baba o askintinnama ka mam soro makko ka baba kanko ɓe ƴettiɗo wondema ɓiɗɗo ma debbo ko ɓiɗɗo ma yani tanirawo ma ka ɓiɓɓe ma rewɓe ɓe ma tantirawo koye ɓiɓɓe ma ɓen ɗum no foni ko jeeya fof koye zurriya maɗa ɓe dallinori makko nuraɗo on sallah sallam الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وماكي أو بيتو أندو بيمو بيتو بيوكو كوهو جوني بينو جورتا كالله سبحانه وتعالى ودا مصابو ومؤمن حكونde feddeji ɗiɗi mawɗi e hakkundeji julɓe ɓen feƴƴani e feddeji julɓe ɓen ɗum ɓe ɗumlaɗo makko ɗum fe no gurdam maɓɓe ɓayri ɓe feƴƴini yawno ha ɓay hara ɗen waɗi hakkunde Muawiya radiallahu anhu e Ali radiallahu anhu julɓe senditike pecce tati fedde goo wondi e Ali fedde goo wondi e Muawiya e seeɗaɓe seri ndiɗa wondale oɗa wondale oɗa e ko Alhasan Allah waɗno saabu yoɓe hiɓɓodir moƴƴita julɓe wontita jama goto ano wondir noon ko sa sallam foduno kon ɗum waɗi shahidon e hadith on ko naɗo maki on inna ibni hada sayyid o ɓiɗɗo an ɗo ko kohojo ɓe wi ɓiɗɗo maɓɓe debbo wondema ko eni ɓe wi ɓiɗɗo maɓɓe debbo ko ɓiɗɗo maɓɓe haɗa sa hiɓɓiniri ɗon e aya on ɗo Allah wi wondema Isa koye zurriya Nuh woni ko jeeya enre Nuh andiraka Isa andiraka baba ko nene woni ko mari haɗay ɗon no ƴette wondema ɓiɓɓe rewɓe ɓen koye ɓiɓɓe ɗon jeeya hiɓe yaltine nder ɗum masalaji buy misal muɗum si neɗɗo ƴetti ɗo galle muɗum o wiɗe galle an ɗo mi waɗiɗe wakfu e ɓiɓɓe am ɓen zurri o wi mi waɗiɗe wakfu e zurriya am o o woli ɗi ni haray tanira e makko ɓen ka rewɓe ɓen ɓiɓɓe makko rewɓe ɓen no tawa bi khilaf so inni ɗo ko wakf e ɓiɓɓe makko ɓen ɗon ha remɓe ɓiɓɓe makko e heeɓi ɓen e tanira e makko ɓen telen ka ɓiɓɓe makko worɓe ɓen wano ka dondi noon no ardata noon ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala o janti ɓeɗo fof o wi ɓeɗo fof koye gueɗal ɓe Nuh woni ko jeeya koye zurriya makko o wi ɓeɗo kullum ɓeɗo fof min as-salihina koye moƴƴuɓe ɓe woni ko jeeya wa Ismaila oɗo kadi koye gueɗal ɓe makko woni ko jeeya Ismail oɗo ko ɓiɗɗo Ibrahim reedu ko e oɗo woni iwdi nulaɗo ɗin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam arabu ɓen fof ko e oɗo woni kañum kadi ko iwi wal yasaa e o jiyaɗo wiyeteɗo yasa woɓɓe no jangimo wallaysa ko inɗe goo hara no woolire none ɗiɗi so ndaari wono Yusuf no wiye no selli ka wiye Yusuf e Yusa fof no selli kono Yunus wona noon Yunas on tun ko noon e goo toon ari ka alquran ɗen ɗon amma ɗo wal yasa no ari kadi wallaysa wa Yunus oɗo kadi ko jiyaɗo Allah ko ɗo lingingi Allah subhanahu wa ta'ala on ñawno yo moɗu ɗum Allah yaltinimo kadi ɓawti muɗum wa Lutan e o jiyaɗo amen kadi wiyeteɗo Lut ɓeɗo fof ko e zurriya
nuhon woni ko jeya wa kullan be fu be do fu e mabbe kala mabbe faddalna min qurnu dum ala alalamina e do tagore nen be do fu no wiide burna ma e do tagore nen ko imma ko haranullah sallam tawaka hedditibbe fu hara be do no burna e do mudum ma o mo be mabbe no burna e tagore de fewndo do no nden amma nulaɗo sallam no dow ɓeɗo fof kanko woni almami maɓɓe on kanko woni koho maɓɓe on ɓe fof sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa min abaihim allah wi e babiraɓe maɓɓe ɓen kadi min fewnuno ɓen kadi ay wa hadayna min abaihim ka o wino ɗo wa nuhan hadayna min qable oɗo woni artude wa min abaihim min fewnuno kadi e babiraɓe maɓɓe ɓen holli wondema pewal ngal na e ɓeɗo tun haaɗi ko ɗum allah wi dow ɗo seeɗa kullum min assalihin ko e few moƴƴuɓe ɓen ɓe jeeya holli wona kamɓe tun so ndaari ɓe ɗo woɓɓe maɓɓe no mari onno ɓeɗo fuu maɓɓe no marno baabiraɓe sina wona isa no mari bakkiraɓe no mari ko iwdi ko geyngol no waɗi calɗi hakkundeji muɗum idan ndarton no woodi ɓe yimɓe muɗum jantaka ɓen kañum kadi tawa ko okkanoɓe gandal okkanoɓe peewal balloɓe maɓɓe ko okkanoɓe annabaku kono ɓe jantake ka alquran wa dhurriyatihim e geɗal ɓe maɓɓe ɓen kadi e ɓen ɗon kadi min fewnuno buy wa ihwanihim e musidɓe maɓɓe ɓen kadi ɓe jantaɓe ɗo ɗe inde ɗo telen ka sengo dow maɓɓe ka babiraɓe sinama babiraɓe ɓen e bappiraɓe ɓen e mama soroɓe ɗum fof no natore nder ton wa ihwanihim e musidɓe maɓɓe ɓen nene goto baba goto e nene goto e baba goto ɓe ɗum kadi fof no naati nder ton wa dhurriyatihim e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen noon hannde kadi yani calɗi maɓɓe e daƴƴe maɓɓe e lasliji maɓɓe fof ɗum fof hino heɓino e nder muɗum ɓe allah subahana taala o fewni adaduji ɗuɗuɗi o wi wajtabaynahum min suɓiɓe wa hadaynahum min fewniɓe ila siratin e laawol mustaqimin fewngol ko ɗum woni laawol tawhid ngol sabu ɓeɗo fof na sharia goto wonno ko jogii kono ka tawhid usulul ibadat usulul akhlaq ɗum ɗo ɓe fof ko ɓe hunde wotere ko ɗum woni ngol laawol ngo allah subahana taala on hawti fewni ɓe muɗum dhalika ngal peewal ɗo ngol laawol ngol min fewni ɓe muɗum ɗo hudallahi ko peewal allah ngal ni yahdi bihi himo fewnira ngal man yasha'u ommo o yiɗi min ibadihi e jiyaɓe makko ɓen allah subahana taala on peewal fof ko jogii kon tun kala ko tawi na peewal makko ngal jeeya haare wona peewal ngal peewal makko noon komo o yiɗi o jeynata nder ton yo allah jeynen e maɓɓe walaw ashraku hara ɓeɗo shirkanno allah ɓe jantaɓe ɗo annabaɓe sappo e jetta to jantama ɗo allah wi hara ɓeɗo shirkanno allah la habita anhum wallahi bonirayno ɓe ma kanu yamaluna konko ɓe latino hiɓe golla ko ha ɗo annabaɓe allah ɓen ɓe allah mantiri noone e jikkuji moƴƴi ɗin fof ɓe allah mantiri dewe ɓe allah mantiri ɓuure mawɗe ɓe allah mantiri wotinɗingol mo e hoore ko laaɓi kos ɓe allah mantiri waɗugol gunnam mum fof fii ko welatama on o wi hara ɓeɗo sirkannomo golle maɓɓe ɗen ɗe ɓe waɗi o mantiri ɓe ɗon e mawnugol ɗe bonayno si woni noon ammo hewtaɓe ɗo a hewtataɓe ɗo hayka korɓulle e ɓure e wakkilagol e rewgol allah so woni noon ko an sirkani allah an fayda hay ko bona fayda haray ala ko an tigi woni e bonde taw ko an tigi woni e bonde sabu an golle ma fof fayda ko kunni yona hay ko wole fi muɗum ndo ko hollugo wondema ko wiyete sirkon ko hunde hawnide ko hunde nde neɗɗo hani hulude nde neɗɗo hani pottitade nde neɗɗo hani dogugol ɓuri ko dogata ko masiboji aduna ɗi sabu sirku on ko masibo aduna e masibo lahara ko naadaji neɗɗo yite luttinamo toon e lette poma yankeje wono allah wir noon e haqqe nulaɗo sallallahu alih wa sallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin wallahi ko gonga wahyinama e maɗa wahyinama e ɓen attiɓe ma ɗum ko ɓen annabaɓe wona ɓe jantede ɗo si tun woni a shirkani allah golle maɗa ɗen ɗe bonay ko waɗɗa ko moƴƴi kon fop allah memantama fop o poɓinayi o yeeba
watti ɗum kadi a laatoto jeyaɗo e ɓe yimɓe perduɓe. ulaika ɓe ɗo alladina ko ɓen ataynahum woni ɓe men jonni alkitaba deftere nden. ɓe ɗo allah subahana taala no wahine maɓɓe e defte tippine maɓɓe defte goɗɗe ɗen o jantaniki en ka alquran, goɗɗe ɗen o jantaki. ɗe o janti ɗen ko tawrata on tippina ɗon e Musa alayhisalam, e injil on tippina ɗon e Isa, e sohufi Ibrahim e ɗeri annabi Ibrahima ɗin, kañum e Zabour tippina ɗon e Daoud, e alqurana mo jogi ɗen gon tippina ɗon e Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah noon wi ɓeɗo ko ɓe wonɓe okki deftere nden, holli wondema ɓeɗo fo e maɓɓe no marno deftere, imma goto kala maɓɓe no marno deftere tippinande muɗum, ma woɓɓe maɓɓe ko deftere tippinanode e attiɗo ɗum woni ko jogii. Allahu alam honno webta woni, kono noon o wi ɗo ko ɓe okki deftere nden. No wawi wonde hara ko tippingol nde tigi, ma ko jannugol tippinande nden famina o tigi. Wal hukma e faamu on, fiqhu on, hikma on, faamugol diina kan, faama sharia Allah on. Won nubuwata e annabaku kon, Allah hawtindirani ɓe ɗum ɗo, waɗugol ɓe annabajo, waɗa mo jogiiɗo deftere, waɗa mo neɗɗo faamuɗo marɗo hakkille annduɗo sharia Allah on. Kono e hoore ɗum, fa in yakfur biha, si woni yeddi ngu annabaku, damiron ɗo biha woɓɓe ruttimo e nubuwa on, sabu ko nubuwa on sakkita jantede, kadi nubuwa on ko kalima mu annatha, damiron ari bitanith, ɗon no feewi no laaɓi kos. sabu wona ɓe wolede ɓen fi mum ɗo si yedduno he haqiqa tan ɓe yedduno ɗum ko Quraysh e yawnoɓe laawol maɓɓe ngol ɓe yedduno annaba ko nulaɗo mo sallah sallam ɓe wina nulaɗo koko woni addude koko woni e fefinanade hoore makko ni. idan Allah wi si woni ɓe yeddi, si woni yeddingu annaba ko haulai ɓeɗo o, woɓɓe wi biha damiron ɗo ko yiɗi piiji ɗo tati, ay hadihi l ashya, ay hadihi l madkura, alkitaba wal hukma wan nubuwa. si woni yeddi ɗi jantaɗi ɗo, okkugol ɓeɗo deftere nden, okkaɓe faamu ngun, okkaɓe annabaku ngun, haulai ɓeɗo, si woni ɓeɗo o yeddi ɗiɗo kongu ɗino ken kadi no selli, sabu yeddugol annabaku ngun ko yeddugol deftere nden, ko yeddugol faamu ngun. yeddugol deftere nden ko yeddugol annabaku, kala ko yedduɗa e ɗiɗo tati hara e ɗiya ɗiɗi. idan dami noon rutti e annabaku ngun o, rutti e ɗi piiji ɗo tati noon wo fof ko hunde wotere. o wi so ɗum woni ɓeɗo ɓe yeddi ɗi piiji jantaɗi ɗo, faqad wakkalna, hara gonɗi menen men jonni biha ɗiɗo qawman, yimɓe laysu biha bi kafirin, ɓe wonali wonande ɗi ko ɓe yedduɓe. o wigol on ɗum wondema yo onon Quraysh eɓe fewdoduno nden ñande, awa haray ɓeɗo men okkiɓe ɗum ɗo. si woni onon ɗo on yeddi ɗum e haqqe nulaɗo sallallahu alaihi wasallam, hara yon andu na onon tun wooda, men jonni ɗum yimɓe ɓen ɓe laataki wonande ɗum ɗo ko ɓe yedduɓe. honɓe woni ɓen? karam ko ɓen no senditi pecce ɗiɗi. woɓɓe wi ko ɓe annabaɓe Allah jantaɓe ɗo e babiraɓe mum e musidɓe muɗum e gueɗalɓe muɗum, yani feƴƴuɓe aditiɓe nulaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam. woɓɓe wi ko fi yimɓe aroɓe wona e wolede, bal ɓe wi ko yimɓe Madina ɓen, ansar min al aus wal khazraj, fendo ɓe ayaji ɗo tippoto hari islamu hewtali Madina, hari islamu ko Makka woni, sabu suratul an'am ngol tawa e tippiɗi Makka ɗin wano jantorne ɗen noon. idan har fen noon say haysi woɓɓe yimɓe Madina ɓe nani fi dina kan kon hari officiellement hewtali toon dina fayre ko ɗoni wiyete ala toon ɗo hara ko fodugol wondema awan meɗen saati jonnugol woɓɓe goo ɗi piiji ɗi ono yedduɗon ɗo, kamɓe wonande ɗin ɓe woni ta yedduɓe. idan yewtere nden nde ardi ala sigatil madi, nde ardi e noone ko wona e fillede wako feƴƴi, sabu tentingol waɗugol ɗum, sabu tentingol gongingol ɗum. haray noon ɗo si woni yewtere nden ittirama e feƴƴuɓe ɓen attindiraɗo sa sallam addirama ganinga, haray no mofti ɓen yimɓe Madina, no mofti kala arɗo ɓawo nulaɗo sa sallam, yani ɓawo yeddugol Quraysh, kala arɗo ɓawti muɗum gomɗini jaɓi ɗum ɗo, haray yimmonati ɓe wiyaɓe ɗo faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirin.
ulaika ɓe jantaɓe ɗo e ɓe annabaɓe jantaɓe ɗo alladina hada Allah ko ɓe woni ɓe Allah fewni ɓen fa bihudahum awa yo peewal maɓɓe ngal iqtadi feewir peewal maɓɓe ngal honno nuraaɓe sa sallam wawata feewirde peewal ɓe ɗo fof hiɓe serti ka sariyaji maɓɓe allah wi li kullin jaalna minkum shir'atan wa minhaja honno ɗum wonirta ɗum ɗo ka usulji nuraɗo wona wiyeede ɓe feewir peewal maɓɓe ngal ka tawhid ɓe fof maɓɓe tawhid ɗon ɓe fotti e mum wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu tagut ɗum ɗo nuraɓe fof no fotti e mum rewe allah woɗɗito ɗon shirk billah woɗɗito ɗon majjinayɗi ɗin woɗɗito ɗon kala ko rewete hara wona allah idan tawhid on ɗum ko ɗum annabaɓe fof wonno e muɗum ɗum ɗon nuraɗo wi'a yo o fewiri ngal peewal maɓɓe ɗon wona allah wirimo noon summa awhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wama kana min almushrikin rettino men wahine maɗa ya jokku laawol ibrahima ngol on o laatino ko wotinnoɗo allah o laatanoki ko shirkanowo allah subhanahu wa taala idan tawhid on e lasiliji dewe ɗen yani dewe mawɗe ɗen wono julde nden nde julde naafi men enen tun allah wino moussa wa aqimi salata li dicri wa awhayna ila moussa wa akhihi an tabawwa li qawmikuma buyutan an tabawwa li qawmikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu salat idan kamɓe kadi ɓe yamirano ɗum isa alayhi salam kono o wi قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كان ميامرانو جلد ميامرانو كوركا زكا كوركا كان الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إذن لسلي جدبه حجون الله وين إبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولا كل ضامر يأتينا من كل فج عميق noddu e jama o ɓe ara hajju mum ɓe ara ko ɓe waɗɗiɓe ma ko ɓe seppoɓe ɓe yiwa e kala nokku woɗɗitiɗo ɓe ara idan julde nden korka kan zakka o hajju mum ɗum ɗo woni lasliji dewe meɗen nden birrul walidain watta ɗum ɗon ɗum kadi fof no yamira ɗum ɗon ko lasli e nder ko allah subahana taala on ɓattorte watta ɗon noon daƴƴe ɗen e jikkuji ɗin woɗugol goonga woɗɗito wolgol fenade tokkugol enɗam e wallitagol lo'uɗo daranagol gonga ɗi jikkuji ɗo teddingol koɗo ɗiɗo fof ko e lasliji e nder peewal ko allah subahana taala on fewnirno ɓe ɗo amma noon ko honno juulirte ma ko honno horirte ñawoje muɗum nder ton ko ɗum woni li kullin jaalna minkum shir'atan wa min haja idan allah wi yo peewal ɓeengal woni ko feewirta qul wi'u la as'alukum mimmi landaki on mi ɗaɓɓira on alayhi e hoore o yottingol e mo on kaadina allah ajran joddi wi'uɓe ɗum fitaɓe sikku ko jawle maɓɓe ɗen faalaɗa fitaɓe sikku ko sonnaɓe maɓɓe ɓen wonɗa e ɗaɓɓude fitaɓe sikku ko laamu woni ko faalaɗa fi kala noon Quraysh ɗum ɗo fof ɓe weeɓi tan no nulaaɗo goy sattu no satti ha ɓe aani ha ɓe ari wi he daren o so tawi moɓanen o jawdi no gasa o ko jawdi faalaɓe ko aliyetimajo ni o tawa goɗɗum e ɓerɓe tendaɗo ɓe wi ko jawdi faalaɗa wolan men min moɓante mo ɓe men itte ka mari ɗon min jonne ha ɓura men min fof allude so woni ko sonnajo faalaɗa ndaano mo faalaɗa wo rewɓe Quraysh ɗo o wonayi fi maɗa so woni ko laamu faalaɗa accu men lammine wallina fi o tawhid ma ko wonɗa noddude mum ɗum ɗo fof ɓe weeɓi tan no nuraɗo sallah sallam kono e hoore ɗum allah wi yeeto ɓe a ɗaɓɓira ɓe joddi hay e hunde an joddi maɗa ndin ko allah woni ko woni in huwa wonali ko komiɗo nodda on e muɗum illa dicra si wona waajor ɗum lil alamina wonande tagore nden kadina l' islam o tawhid o alquran ko wona ɗon noddede muɗum ɗum na ko yeeyete noon hono fandiɗen ko yeeyete yani na ko goɗɗo ittinte coggu fiyo o jonde ɗum taban ala coggu koko wona wolede ɗo noon na ko itte coggu holla wondema
sa nabi ɓiɗɗo ma ka jangete ma nga yahi na ya yoɓu to goɗɗo comme ko ɓata na coggu gandal no gandal ala coggu bal neɗɗo sa woni e nokku tawi ko an tun woni ɗon anduɗo haray no waɗɗima jannugol jama on e noone alhaal ɗoni ɗo hay fus ala ko ɓe wallitorama ko ɓe jonde no waɗɗima jannugol ɓe tawi ko an tun woni ɗon anduɗo amma so tawi no woodi buy anduɓe haray no kana ko ɓe wirno wona ella nde jannowo on tawata e landoto goɗɗum ko wallinora e alhaaliji muɗum kañum kadi fi yo wawu ñiɓugol e jannugol ngol ko ɗum nurato sallam allah mo wiide ɗo min mi ɗaɓɓira on hay e hunde yo yoɓan fi komi yettinta ko ngal nulal allah e moɗon ko komi woni waɗude ɗo ɗum ko wajob ɗum wonande tagore nden ni kono e hoore ɗum fof ngal laaɓal ɗo nde feŋñinande ɗo fof ɓe dari no ɓe yeddi Quraysh fendo on say yedduno nde ɗe wiya Quraysh yedduno koko feƴƴuno ko wonde e sifade no wodi ɓe yeddunoɓe natunoɓe l'islam radiallahu anhum ɓen ɗon tawaka joni eɓe wiyete ɓe yedduno wonde tawno ko non wonirno ko ɗum waɗi si wowlirte noon ɓe jaɓano ɓe yeddi few e hoore Quraysh e arabu on fof kamɓe ko gonga hari ɓe ala annabako hari ala e maɓɓe gila Ismail alayhi salam annabako ala e arabu ɓe deftere e hunde tippaki e maɓɓe ko ɗum woni ɓe anda fi tashriat sharia allah ɓe anda kono noon hiɓe nande on ndema hiɓe andi yahud hiɓe andi fi yahud e fi nasara hiɓe andi ɓeɗo annabakuno e maɓɓe deftere allah nde heno hakkundeji maɓɓe idan affaire annabaku na ko wonno koɗum e maɓɓe kamɓe tigi wodali e maɓɓe kono noon hiɓe andi fi muɗum kono e hoore ɗum ɓe yeddi few on yeddugol ɓe ɗon ɗum ko yawitagol allah noon allah wiya allah waɗa hunde wiya waɗi an wiya allah waɗa ɗum ɗum ko yawitagol allah noon fanɗingol fi allah ko ɗum allah sifori ɓe o sifa ɗo o wi wama qadarullaha ɓe mawninali allah haqqa qadrihi hattirde e mawningol mo ɓe mawninali allah no o hana mawninirede noon id qalu tuma nde ɓe wi'i ma anzala llahu allah on tippinali ala basharin e dow ɓandinkejo neɗɗanke min shay'in hay e hunde ngol konngol ɗo woɓɓe wi ko Quraysh woni ko fandorango yani kamɓe wowlunongol saban kamɓe ɓe wowluno ɓe yedduno ɓe wi allah tippinali hay e hunde e nulaɗo sallah sallam ɓe wi o sinke woni o fefinde to woni o baka e allah woɓɓe wi ko yahud wonno ko woli ngol konngol sabu on riwaya ɗon woɓɓe wiiri wondema o aya ɗo ko madina woni ko tippi yani ɓaawo firgol ngol sabu programme ji yahud ɗin yewtere fi yahud e alhaaliji maɓɓe ko ɓaawo fergu ngon fuɗɗi sabu ɗum woɓɓe wi o aya ɗo ko ittintinaɗo e nder cortomo yani oɗo na makka woni ko tippi ko madina woni ko tippi kono noon ko selli kon sotla na ko makka woni ko ngol tippi wono jantoroɗen noon idan no wawi wonde hara haysi yahud wowli hay fi fewno naññande hari ka maɓɓe taw affaire l'islam on taw wonal ton kono kamɓe gadi hara ɓe nani fi feeñugol nulaɗon sallah sallam no wawi wonde hara ɓe wolno ɓe yeddi kamɓe Quraysh fof ɓe hawtodiri ɓe yeddi sabu so dari ka suratul nisa Quraysh landino yahud ɓenni menen e Muhammad o hombo amen woni e laawol gonga o ɓe wi ko onon alam tara ila alladina utu nasiban min alkitabi يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا Quraysh landinoɓe menen e o joni ñaawe hombo ame woni e laawol fewngol ɓe wi ko onon fiyoɓe wono e hunde wotere idan wolnoɗo o e maɓɓe konngol ngol woni ko fedde wotere woni ko ɓe fof haray ɗum ɗon no holli wondema ɓe manki mawningol allah ɓe waasi mawningol allah subhanahu wa taala allah wi qul wi'uɓe ɗum ɗo man anzala alkitaba hombo noon tippinɗon nden deftere alladi nden jaa bihi Musa nde Musa adduno nuran tawi nden ko nde annora wa hudan ko nde peewal linnasi wonande yimɓe ɓen hombo tippini nden deftere honde woni nden nde honde nde wiyete ɗum ko tawrata allah wi ɓe wi'uɓe ɗo allah tippinali e neɗɗanke hay hunde landiɓe hombo tippino nden deftere
nde Musa adduno taynen ko nde annora ko nde pewal wonande yimɓe ɓen tajalunahu jonno Allah no jantade alhaali ko feƴƴino e nden deftere o wi tajalunahu miɗon waɗa nde qaratisa e ɗeri yani ɗon eggande ka lasli winditonde e ɗeri tubdunaha hiɗon feŋñina ɗin ɗeri o tukhfuna hiɗon suuda kasiran ko ɗuuɗe majji ɗi damirji ɗo tajaluna tubduna tukhfuna ɗo ko yewtere wona ɗo fewtitede wolane ko ɗo wiyete uslubul khitab ɗo so tawi en wi'i wondema ko yahudu wi'uno ma anzalallahu ala basarin min shay haray ɗo no yaadi e damirji ɗin ɓe wi wondema Allah tippinali e neɗɗan ka yahunde Allah wi landiɓe ko mbo tippinno deftere nden nde Musa ardi e muɗum e hoore ɗum hiɓe waɗande kamɓe yahud e ɗeri eggande muulande e ɗeri hiɓe feññina seeɗa suuɗa ko ɓuɓɓuɗde kon ɗo damirji ɗin no yaadi e yewtere nde so woni en wi ko Quraysh wonno ko woli konngol ngol Allah wi landiɓe ko mbo tippinde deftere sabu kamɓe tigi ɓe annduno fimere ɓe nana e fimere no woole joni noon tajalunahu qaratisa ɗum ɗo na Quraysh waɗi few Quraysh hari ala windugol tawrata ɗum ɗo ko yahud joni honno ɗon yuɓɓodirta ɓeɗo no fewtita no yewtidede tun yewtere nden yiilama naɓama e ɓeyato ko ndo wiyete uslubul iltifat none yeɓɓitagol e nder yewtere ɗo noon wa honno si tawi anno ɓayɓe woli konngol ngol Allah wi landiɓe hombo tippini deftere nden yewtere nden hannde kadi yiltita e yahud sabu feññingol alhaali ko ɓe waɗuno e deftere nden ŋiñaɓe yakkiraɓe ɗe golle ɗon holla Quraysh awa hay alhaali ko ɓe feƴƴinno e deftere nden ko wondema Allah subahana taala mo humpiti o yiltiti o fewti yahud o wi hiɗon waɗayno nden deftere e ɗeri hiɗon muula windande e ɗeri hiɗon warrande ni hiɗon warrande ni woɓɓe janngiri ɗi kalimaji ɗo tati bilya yaj'alunahu qaratisa yubdunaha wa yukhfuna kathira so woni ko janginɗo ƴettuɗen ɗo kadi haray no yuɓɓodiri so tawi ko Quraysh woni ko wona e wolanede ɗo haray ɓe fillante woni ɓe humpite ɓayɓe woli Allah tippinali hay e hunde e hoore hay e goto Allah wi landiɓe hombo tippinde deftere e hoore Musa e kamɓe yahudi hiɓe warraynode ni hiɓe warraynode ni hiɓe warraynode ni koni ɓira artini waɗirte tawji sabu ɓira hay e goto bugitataki so woni tun o tabiti haray ko sunnatu muttaba ko jokketeɗo ko joguiteteɗo wa ullimtum on andinama on jannama ma lam ta'lamu ko on latanoki hiɗon andi konko on andano antum onon wala aba'ukum wona kadi babiraɓe moɗon laatino hino andi ɗo woni ko yahud wona e wolanede no selli ɓe andinama kamɓe e baba maɓɓe ko ɓe laatinoɓe anda so woni kanko Quraysh wona e wolanede hara itte sikke sabu Quraysh ko tawa ɓe majjere ɓalere kiron fewno ɗon nula ɗon sallah sallam ari e maɓɓe o tawhid koɓe janna koɓe andina ɗi jikkuji moƴƴi o nunɗal o goonga koɓe nodda e muɗum ɓe laatanoki heɓe andi ɗum kamɓe o baba maɓɓe o Allah wi landiɓe ngal landal ɗo yewtaɓe nde yewtere ɗo sa landikeɓe ɗum ko imma ɓe jaaboɓe wiya ko Allah ma ɓe ettenno ma ɓe salo wolude taɗaɓɓutode hay yoɓe jaabo qulillah wiɓe ko Allah woni ko tippinde deftere jabanoɓe an tigi fermanaɓe dambuga hara ala goɗɗum go ko ɓe woola sa jaabikeɓe ɗum summa refti ɓawti ɗum a feññinande ɓe gonga kan holluɗaɓe fenade haala maɓɓe kan darhum tertoɓe fi hawdihim e jumpanɓe maɓɓe yal'abuna hiɓe fija tertoɓe e haalaji maɓɓe merenteji samakalaji hiɓe fija e nder muɗum wa hada ndeɗo oɗon kañum kadi ɗum ko alqur'ana on kanko woni ko sapporaɗo o damir ɗo kitabun ko deftere anzalnahu min tippininde e mubarakun wonde wondude e barki wonde barkinande wallahi alqur'ana on ko wonduɗo e barki ndaare kala jogitiɗo mo waɗi gurdam muɗam e makko on jiɓoto ko honno o wuriri a yiratamo jawdi ko wowle sikka ko neɗɗo alɗuɗo nam filalley mo alɗi sabu barki alqur'ana on ko ɗum o wondi e muɗum a jiɓoto honno o wuriri
ayangoto gila bimbi hakiki de sai an ndeyuda mo kan ko mo jodi mo janna ma mo janga ko ndara tawa alhali mara alhali makko faada e hunde serta barki ki warata dum mo be yo ndaro e ngundam mum dam feno ka tata dum da jogiti alqur'ana joga go mo na tambagol mo ka jungo do mo ka jifa ma walna mo ka hore otwal yobo maka tabal maka golle maka hore dan na don jogol alqur'ana feno ka tata don bimbi a jangal alqur'ana seda si yalta ko dum fuddo ta ngundam mada feno ka tata don en nyallal mada ngal ka hebuda ciorfu wo a jangay seda feno ka tata don hida mari darsu alqur'an imma ko tilawa ma ko tafsir feno do ka tata don ay alqur'ana do humundiri andara tawa fiake ma dan no moƴƴi gol fiake na ɗuɗugol tun jawdi moƴƴugol fiake ko heɓugol ngal ɓerde tawata yirku maɗɗa ko an ɗum ɗon no yonuma a wullana ɗum ɗo e ɗum ɗa hiɗa rondi tun dolle hiɗa maapi hiɗa huli tun hiɗa ɗenƴi idan kala faalaɗo barki ka gurdam muɗum ɗo o alqur'ana ɗo wonay tekodaɗo makko alqur'ana o wonay hirideteɗo ma o wonay mo gundodirta e nder jemmaji ɗin hay sinaɗi fof seeɗa o wonay ñallideteɗo maɗa o wonay fuɗɗorteɗo gurdam maɗa bimbi o wonay mo hombirta gurdam maɗa kikiɗe siɗa walade janga haysko dicru nawmo ayatul kursi jangu ɗum moccitoɗa sinde yiɗa waalo tawata ko alqur'ana wonɗa e sakkitorde gurdam maɗa nan e nder ngal ñallal ɗon alqur'ana on allah wimo ko barkinɗo mo memi ko wonde barki o barkata o barkay idan laaɓani goto kala e meɗen alqur'ana ko barkinɗo sa faala barkikin yollu jungo nder ton ko hande kadi ko awone ƴettande hoore ma musaddiqun nde ko nde gonginne alladi bayna yadayhi ɗen defte aditiɗe nde ɗum ko tawrata on e injila on e hedditiɗen wali tundira e fiha rentina an muhammad sallallahu alih w sallam waajoɗa ummal qura nene caeɗen ɗum ko makka woni ummul qura jonno na leydi ndi woni ko waajete ko yimɓe mayri on kono ka ala arabu kamɓe heɓe woolirani noddu saare nden lando saare nden allah wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr o addi kisan fi yimɓe ɓen id yaduna fi sabt ka baba goto ɓe yusuf ɓen kon wino ɓe wasal alqaryata allati kunna fiha lando hoɗo ngo men wonno ngon e muɗum saare nde men wonno nden e muɗum ɓe yaadi e miñan yusuf waɗi toon politique ha wawimo hendade yani wujjinimo jon noon ka sariya maɓɓe mo wujji koyo jogue toon maccuɗo jeeyaɗo ɓe wujji ɓen ɓe wujjinimo fiyo ɓe hettumo fiyo yusuf hettumo ɓeya ɗon arti yetti ɓen muɗum min yaade ɓiɗɗo ma on o wujji ɓeɗa ndike men ko ɗum sariya men o mo wujji min yettike ɓe joguike mo sabu ɗum ɗon ɓe maɓɓe noon tawi hoolaki jon noon ɓe wi lando nden saare kamen wonno yani nelu ko landoyo to yimɓe mayre on a talandoɗa maadi ndin ma leydi ndin ma leɗɗe ɗen haray ɗo kadi ko wona noon wali tundira ummal qura e fi ha rentina nene cae ɗen ɗum ko makka yani yimɓe makka ɓen wa man hawlaha kañum e ɓen wonɓe sera makka wonɓe woni sera makka aduna allah fof hande kadi sengo nano makka sengo ñaamo sengo dow sengo leydi sengo funnanga sengo hirnanga wono allah wiya noon li undirakum bihi wa man balaga fi yomi rentinirɗo nde alqouranare e kala mo nde hewti e muɗum kala mo alqourana o hewti kala mo saria on yetti e muɗum hay nuraɓe sa sallam waajike ma sabu kamɓe woni ko woni a yettinanede yande hajjatul wada ɓe wi noon sahaba ɓen ɓe wi balligu anni walaw aya yettine en hayso ko yeru aya goto ɗum koyen fof woni ko yamiraɗo kala meɗen fiinuɗo aya firuɗo aya noddi e ko aya noddi haɗi ko aya haɗi ko nuraɓe sa sallam woni ko wonɗa e yettinande ko ɗum woni wali tundira ummal qura wa man hawlaha ɗum ɗo fof no naati e rentinande nuraɗo nden sallah sallam yimɓe makka ɓen kañum e yimɓe wonɓe sera makka ɓen e jangi ngo wali yundira ummal qura e fi ha nde rentina ɗon damiron ko alqurana on min waɗi nde barkinade ko nde gonginde ko aɗitinde kon e fi ha nde rentina yimɓe nene yimɓe nene caeɗen ɗum ko makka
kañum e ɓe wonɓe e sera sara nden sera makka walladina ɓen yuminuna bil akhirati ɓe hino gomɗini lahara on yuminuna bihi eɓe gomɗini alqur'ana on holli wondema mo gomɗina lahara o gomɗina alqur'ana o gomɗinɗo alqur'ana wo o gomɗina e fiidalngal ngal sabu alqur'ana no feŋñini fiidal ngal ko laabi bos o sifori ɓe ni gomɗinɓe nde ɓen wonde makko ɓe gomɗinɓe dalngal ngal wo gomɗini kañum alqur'ana on wo e hoore ɗum wo humno kamɓe ala salatihim e dow julde maɓɓe ɗen wonande julɗe maɓɓe ɗen yuhafiduna ko ɓe reenuɓe ko ɓe aynuɓe siforgol gomɗingol darngal e gomɗingol alquran so tawi ko gonga gomɗinal maɗa ngal haray ko a reenuɗo julde nden kono allah serkiti o sifa ɗo e maɓɓe sabu mawnugol si julde nden ko julde nden won nene dewe ɗen fuu si wi kalimatu tawhid shahada on seedagol wondema ko allah tun hana rewede nden finde ɗon nulaɗo sa sallam ko nulaɗo allah ko jiyaɗo allah si wi ɗum ɗon amara ko mawni ko ɓattorta allah ha hewtinde julde idan neɗɗo no hani etagol ha wona jeeyaɗo e reenuɓe nde reenugol nde ko ñiiɓugol e mayre juula nde none no nde hana juulirede noon ka nokku mayre ka saayi mayre wondude e sartiji mayre e farillaji mayre e sunnaji mayre e mustahabbatji mayre ko ɗum woni almuhafada ala salat haray neɗɗo on koyo wakkilo ɗum ɗo nde julde ko nde woni ko adeteɗe ñawanoyede woto kala e meɗen ko nde atte ñawanoyede seɗanoyede pesane ñande dangal nono maki si woni tawoyama julde maɗa nden no moƴƴi tawoyte golleji ma hetti ɗi fof no moƴƴi si woni tawoyama julde maɗa nden nde moƴƴa a tawdoytake goɗɗum boye ko moƴƴi mo yeeɓi julde ɗen on ala ko o ronkata yeeɓude mo yeeɓi manankum munkum ko honnum o luttinta ala ko nde julde woni manankum meɗen ko ɗum waɗi si nde ɗo ko gurna e nden ñallal ngal ɗe mbariri laabi 5 farilla watti noon hannde kadi sunnaji ɗin darɗe 12 sunanu rawatibbi jokkuɗi farillaji ɗin watti noon a sunanul mutlaqa sunna uddita ɗo ni naafe jemma ñalma watti sunna a sunanu sababiya sunnaji marɗi ɗin sabu on rakatay alwudu mathalan wono rakatay almasjid tahiyatul masjid e ko nantata e muɗum ɗum ɗo fof ko noone julde ko neɗɗo on e ɓattora allah o ɓeyditora e moƴƴereji kala mo julde muɗum nden o gongi e mayre julde nden haɗay mo boneji hedditiɗ ɗin allah wi inna salata tanha anil fahshai wal munkar julde nden nde haɗay neɗɗo on pankareji ɗin e golleji añiniɗi ɗin e kuuɗe añiniɗe mo ñiiɓe e julde wottoto fenande gonga sa juuli haqiqata julde nden tawi a juula hara ɓernde nden no e julde nden ko nden ɓernde wurata ɗon kon ko nde yarata ɗon kon iman haɗete ya wuro fenade haɗete ya ñohu goɗɗo haɗete ya wonu e alhaaliji bonɗi na e konnguɗi na e kuuɗe kono ko so tawi de otino juulude julde nden no nde hana juulirede noon hara ɓernde nden no woni e nder julde nden nayo taw oti naati ka o naati ha o yalti so yalti o annda hay ko wonto wontinno ganede juulirde o andata hay ko honɗum juulira hay so curteji leyleji ɗi gaɗi mo ɓe meɗen anndi hay neɗɗon koye wattuyla ko ɗum laano maki sa sallam neɗɗo naata e julde o yalta hara ko tataɓal mayre o heeɓi goɗɗo yalta hara ko feccere mayre heeɓi goɗɗo yalta hara ko sappaɓal goɗɗo yalta hara hunde heɓal fof no waɗa jama naata e ɗo juula goɗɗo yalta hara heeɓi baraji ɗin timmi tis goɗɗo yalta hara ko 90% heeɓi goɗɗo yalta ko 50 goɗɗo yalta ko 30 goɗɗo yalta ko 10 goɗɗo yalta ko 5 goɗɗo yalta hara ko 0 on mo 0 ɗon honnum o mari hay hunde o nangitirtake on dow juulal ala bakkat fonno o ala baraji fiyon num ɗum fof ko angal wurugol e nder julde nden yani won ɓernde nden yo wonu e nder julde nden hay neɗɗo on koye wattuyla o ƴetta nde julde gurdam makko ɗam o ƴetta nde julde ko malal makko ngal ni naɗo maki sa sallam yiyetelan si cangol no ila e dammugal goɗɗo e moɗon himo lotoɗo ñando laabi 5 hara tundi lutta e ɓandu on sabaɓe maki hay hunde luttata e tundi e ɓandu on maki awa ko non woniri ɗi wawtuji 5
haray neɗɗo on yo wakkilo o wawa janngugol ñawoje nde julde o wawa juulirgol no nde hana juulirede noon buyno juulude hara walla julde maɓɓe nde sella sabu ɓe anda ɓe jaɓali kadi andude honno ɓe salori andugol ɓe alaarde ko janngete toon hande ganduɗuɓe no woodi moƴƴa hakkundeji meɗen sa wawal hewtugol ɓeeɗa a hewta e ɓeeɗa sa wawal hewtugol ɓeeɗa a hewta e ɓeeɗa no woodi na siko ɓawɗe o ka goɗɗo taƴano kilométre ji jara jemma ñallol makko juuti si hewta karama ko jooɗi hande hay kawtal ma ngal ɗon cuuɗi hikkodirɗa ringaron ko taɗon ko fiine fiya wawa sellingol julde maɗa nden mo julde mum sellare dina makko sellata inan haray en tola subahana taala yo famin en dina meɗen ka famu selluɗo yo waɗu en gomɗinɓe dangal gomɗini alquran on yo waɗu en ɓe ñiiɓuɓe e julde muɗum reeni julde muɗum wa tilka hujjatuna ko ɗum ɗo woni dalil amen on ataynaha mo men okkuno ibrahima ala qawmihi e hoore yimɓe makko ɓen narfau meɗen towna darajatin e darajaji man nashau on mo men yiɗi townugol